radio nila, iban na si mga silayan ha social media, murah-murahan di lang kita niyo sinallahu ta'ala taufiq ha waktu ini insyaallah ta'ala. Pengajian daranday ni siya sabot si mga kaulamaan na to, sumagawain pagpatumtum na sumay hadjararan iban in uno-unong katantan pagbalik-balikan na sa jariya na sin pag-ibadat na to, ibadat sambahayang amo-amo na sa jain hinang na to pagbalik-balikan makalima halawm sin ang karum iban ang kaadlaw in uno-unong kataan subay yadto amoy in urulon na to in agama Islam agama pialuhay sinallahu subhanahu wa ta'ala sarta in katantan sing kasigpitan paluhayon sinallahu subhanahu wa ta'ala sarta in agama Islam agama daing hapanagnaan sin nagdaakin Allah subhanahu wa ta'ala sampai pa amin kahinapusan na raak niya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunain kaugan sinallahu subhanahu wa ta'ala karena in kahinapusan amin hipos na sinallahu ta'ala roon piyon katantan in mapatot amoy in pajatuhon sin tiap-tiap ipon halaw man sin kabuhi niya iban amunain agama kakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala in kamaksuran sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kita niyo sumampay madto pa amiin karidaan sinallahu subhanahu wa ta'ala rida niya amin mahinang sabab in kita niyo pasan nangon niya rito hadlaw kana karena biatok nga to in kauukan iban kakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Riwayat din kan Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal inna ad-dina yusrun walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah fashaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'im minad dulja. Hadis amoy in biyay ta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in katarangan sin pagpaluhay sin Allah subhanahu wa ta'ala sin agama Islam tanda niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam timay sin ibadat sambahayang panagnaan biyay ta kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in subay panggausan sin umat niya in kay man rakaat bihan nasa doon hayan in jimatu pialuhay ang papialuhay sinallahu subhanahu wa ta'ala na hinang dakuman in itungan sin rakaat aun upat rakaat aun 7 rakaat aun 2 rakaat inyan pagpaluhay sinallahu subhanahu wa ta'ala kato niyo sarta biyay ta doon sin Tuhan na to Rabbul Alamin labay ring hadila simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina yusrun in agama Islam lando tuod maluhay wala yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah sarta wayroon kabaakan hambuok isulakan si manusia amuin umagpang kaniya at lumag uno-unong pakaradyaan amuin ikabugat kaniya buat malingkan magbing kaniyain amuin kataksilan sin uno-uno hinang niya asabab yan dia kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Paut-out biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam suway papahuguton na to impanindog na to hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pahuguton na to impanindog na to doon hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta magpatisuok kita niyo patuhan Rabbul Alamin hauno-uno pakaradyaan sin kabuhi na to in kita niyo tumtumon na to piapan jari kita niyo sin Allah Ta'ala piya kari palaw man singgumi ni way maksud do kaing buat malaingkan magtag-ipon harap kaniya. Biyayta sin Allah Ta'ala kato niyo apal man sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way ako lang sin Allah ta'ala nagpapanjari ha ini mano siya ibadjin buat malaingkan imaksud sin pagpapanjari ko kanila ha mano siya iban sinjin ini way roon do kaing buat malaingkan magtag-ipon harap marikako. Hati niyang pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala hak niya rin di kato taniyo. Iban inyan pa janjian na to harap pa to ang Rabbul Alamin sinin agi na to kaniya wayrod pagtag-iponan na to dukaing buat malaingkan tunggal isa-isa niya. Nabang tunggalon na to isa-isa niya yung pagtag-iponan hinduan kita niyo sing katantan mapatot hinangon na to. Daing namayan hakabtangan pa niat maksud sin bigay pangatayan na to iwan na sin uno-uno hibal kignot kahibal sin kita niyo tungod papargal kala magtunay sin amanat sin Allah Ta'ala yari biyutang kato taniyo na inyan katantan subay na to tindukanan subay na to panggausan karena imparjanjian na to inyan katantan parjanjian simbigi jantung na to pa Allah subhanahu wa ta'ala sa ta piyangakuhan sindila na to in mahuli rin doon amoy in piyag-anggaw taan sin udyot pamaranan na to labi lupa na to impito ang gauta amin subay siya makasujud pa Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap kita niyo tumunay sin amoy in hak sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Sarta inyan katantan na maluhay siya rin maluhay may ta. Kaya bukon kita niyon magpikilan maglawag sin kandiri na to buat malaingkan inyan biyaway ta kataan sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amura kumanin hinangon na to matok maon magmaingat harap pa amin piyang daakan sin Allah Ta'ala labi luwa amin biniin kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Ini bangniyo ini paganggautaan, panggayumbungan, in dua perkala piagbiin si Rasul sallallahu alaihi wasallam, di nakita niyo malawong salama-lama. Na ingkatan, pakarajaan na to, halom sin dunya ini, di kita niyo yan, lawong tabutawanan hi iblis, buat malingkan sa saun kita niyo hawang man na to, di hikatunay indaakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yan, bebaitan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangko no nato yan, ini mapajato. Inyan katantan, sa tahaw no kita niyo, manindukanan doon ha. Manindukanan kita niyo roon ha pajanjian na to iban sintuhan na to Rabbul Alamin. Sinway roon pagtag-iponan do kaing buat malaingkan siya. Dalam sin siya yung pagtag-iponan na to, na siya raisab in pangangayuan na to tabang. Iwan siya rain, kabayaan niya, subay hadyaharap kanya kita mangayu. Mangayu tabang, mangayu uno-uno pakaradyaan, hikasan ng kato halaw man singgumi ini, labi luba na tuod, in panasat, sin, ini
lianat sin Allah subhanahu wa ta'ala amunan hi iblis. Iwan sin anak ko po niya. Sarta in Rasul sallallahu alaihi wasallam pa-out nagbaita kato tanyo in uno-uno amuin jumato doon hay ni hapagtunay sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala aun pabinin kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya wasta'inu pagpatabang kamo hati niya aun di tumawang kato tanyo hakabuhi na to ubos na to tumunay sindaakan sin Allah ta'ala amunain ini 5 waktu doonhan lawi-lawi na tuod haparkala sambahayang laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ista'inu bil ghadwa war rawhati wa shay'in min ad-dulja amuin ini mangayo kita tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta hitunay ta in amuin ibadat kauwan simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunain ibadat ini pagtawakon niya al-bardain amunain ini ibadat doon ha amin waktu niya dak tumahagot hati niya doon hayan makaan na to hitunay karena bukon siya masigpit amunain waktu subuh iban sin waktu asar bihan sarta laung niya wasayin minadulja iban ini ganapan niyo pila-pila na yung kakausan niyo hinangon doon haamin bang natutog na in katan manusia magbati kita umalup patuhan na to Rabbul Alamin magbago simpadyanjian na to pa Allah subhanahu wa ta'ala mamaita kanya sinwayroon pagtag-ipunan na to dukaing buat malaingkan siya sarta doon haon umalup kita kanya ini andok na to in udyot pamaranan na to rumuko harap kanya sarta sumujud sumambahayang amin sambahayang laung ta hipos wayroon makaingat dugaing buat malaingkan ikaw ra amin himinang ibansin Tuhan Rabbul Alamin iniya alop mo hawakto yan. Naamo yan mga katautay manghoran ha agama Islam. Nahasawabyan to. In mga pakaradyaan ini asal ini mapinda magsusong in waktu mapinda in kahalan sing kita. In ini siyabot takain ayad to amuad to in hikatutog sin udyot pamaran na to himinang sin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kana inhinang amuin dia akan kato taniyon bukon sadya pag ibadat ha amuin tiyunay na to ibadat sambahayang sarta in ibadat sambahayang nakalumod dun haon in amuin pagbiyak sa atawa pagmahil sin udyot pamaranan hasupaya kita lumasig kumusog in udyot pamaranan ta. Naamo sa pag-ianon ta in uno-uno pakaradyaan in ini katantan sampay amuin ini malawa na in agama da hindi hawawaw singgumi ini karena sin kahalan magjato halaw man sing kita niyo sin banus sin amoy inpit na magdatong aon wakto roon haon maabi-abi kita niyo roon himibal hapakaradyan yaon immapatot murul kita niyo hapamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang uno-uno pit na magdatong suway hadya kita niyo paaunon na to in kasabar sarta paaunon na to in pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsabar kita niyo ri mang lamod-lamod. Magsabar kita niyo di mamisarahan sin ini kasatuan sin tiap-tiap manusia nakalamod hatumpukan sin sila amuin nagdihil kasatuan halaw man sin gumi ini. Nasarta magsukor kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin amuin wala na to nausal inudyot pamaranan na to
limamod sin pakaradyaan bukon mapatot lamuran, in mapatot na to lamuran hinang amunain hinang piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta piyatarang sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namon ang pag-ianon ta in susungon, uno-uno pitna, in magjatuyan, lari in bugat, sin mahuli jumatu. Habiya sin jumatu bihayaon, in haulihan deng sin bihayaon, deng ha konsum paku ni sa paku no waktu jumatu na isab, lari in bugat deng sin jumajatu hajaman na to bihaon. Na inhinangon na to magsabar sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. May ta magjato yung mga ini. Sabab, inikatan panukas sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi-labi na yung mga bariman tukasun sin Tuhan na to Rabbul Alamin, labi-labi na yung mga ulama tukasun sin Allah ta'ala, hatungod sin ilmu diara nila, bihan, bang piyakay nila karoon hakaridaan sin Allah ta'ala, atawa iusal nila kasadya inyaon piyagkabantukan di hababaw sing gumini, atawa hinang nila sadya puunan bihan hasupaya sila makawakalta biya sin hinang sin mga Yahudi iwan sin mga Nasrani. But biyaita sin Allah ta'ala in mga sila Yahudi iwan Nasrani, in Yahudi hapalon nila hadya ini Taurat sa sumagawa di nila pag-akaron. At sabi tupyag bulkaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, sambil kita niyo iabi-abi sintuhan na to Rabbul Alamin, sumabot sin pagmulka sin Allah ta'ala harap kanila. Iban sin mga Nasrani, amin, di mabaya mag-ingat sin pag-agama buat malengkan, in sila himihinang sin pag-agama ray nga akkaliban pikilan nila. Uno-uno inhibungat sin simud nila pag-agama. Na intaw kata namin marupang nila kaakalan nila, nakasinan nila nasa jawat imbayta nila inyaon dayng hatuhan Rabbul Alamin. Yalwuna al-silatahum bil kitab wa ma huwa min al-kitab yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Bita sinallahu ta'ala hipaglabad sin mga Yahudi van Nasrani indila nila hipamung nila inilaw niya bita halon sing kitab, pagyanon nila kitab laong sin mga Yahudi amo na in Taurat, laong sin mga Nasrani amo na in Injil, sa sumakawa bukon bunal imbiyayta nila yan to puting, in pagputing nila kaya ingatan nila yon puting sa hibayta nila manusia supaya kumahagad kanila hasupaya makawa nila in piupuhong nila rihalaw mansin gumiini. In sabab niya in sila na hinang hayanat. Na apabila rita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amanat hayanatun na inyan mapuklas na malupas na in amal ibadat sin tiap-tiap manusia nang hayanat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza duyi'atil amanatu fantadiris sa'ah. Apabila lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam liupas na in pag-amana tatin niya naghayanat ng manusia na tagad na kamo dumatong na kanyo in adlaw ini pag ini lubusin Allah ta'ala sing gumi ini. Biyayta doon haon si mga kasahabatan ng asubo kay pa idaatuha. Biyadin lang niya in paglupas yan sin amanat pag-ianon. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ida wusidal amru ida ghaili ahli. Apabila in pakaradyaan sin amanat, hitukbal mo pabukon bubutangan kaniya. Bukon pag-amanat, amin biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kato taniyo, day nga hadis amuin, riwayat sin Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. In kataan sin amal, pag yanun amal, pag ibadat harap Allah subhanahu wa ta'ala, subay siya kasartaan iban sin niyat. Unin pag yanun kasartaan iban sin niyat,
inyat maksud simbigi jantung mo hinang mo karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, ikatan sin hibayta mo, subay labay ring hapya sampay sindaak sin Allah ta'ala, amunin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na bang yan hikatukbal na pabukun tagdapo kaniya in amanat yan, na biyayta damikyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pantadirisaa na tagad na kamu sin malun na ingumi. Hati niya in uno-uno pakaradyaan, way mabista amal hambuk manusia apabila in amanat hiayanat sin hambuk manusia, apabila in pag ini ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sindaak niya makaharap na pabukuna mo, yadto pagtaat na harap pa amin di maag kanila, amin umabi-abi kanila hahinang magsulang iban simpyang daakan sinallahu ta'ala iban sindaak niya, narunhan malupas na inamal ibadat sin manusia. Ini katantan dain hamanga subay na to ayaran, imparsukuan na to. Amin diyanji kato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain al-amalu salih ma'al ikhlas. In amal salih, amunain amal. Piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amunain amal kimukugdan imaamu katantan, in pagtawag kanya amal salih. Ma'al ikhlas, nag-aagad iban sin ka-ikhlas hitunay mo, tiukbal mo patuhan Rabbul Alamin tunggal isa-isa niya yung tiukbalan mo ay rundukain, bihan, sin pag-ibadat, na bang nato kaya tukbal bihad to, amuan to yung pagtawahon ka-ikhlas, ini matan-matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta, inyad tukatan, sababan, fi al-fawz biridallahi subhanahu wa ta'ala. Amuan to yung daraugan na to, sabab, ini mahinang daraugan na to, bihan, sin karidaan sin Allahu ta'ala inhinang na to, amo na yung Tuhan na to, Rabbul Alamin. Amuan to mga katawtay manghuran, haagama Islam. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amana billah, isiusiuin magparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, nakasud si haamal salih, sarta iban ka-ikhlas patuhan Rabbul Alamin, iban ka-ikhlas doon hapiara sin Allah ta'ala harak niya pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta tindog niya insang bahayang biasim pagtindog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, damikyan amuin ini nagsandal siya sin uhaw ahapdi, iwan na singkatan, kauugan niya halaw man sing gumi ini kasusuban, ini siyandalan niya katantan karna sin pagpuas sa bulan Ramadan, na inyan katantan biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, haqqan ala Allahi an yudkhilahul jannah, na doonhan mahinang natod kapatot sin Allahu ta'ala subay niya hirihil haipon niya in pasurod niya palawm sin surga. Amo yan mga katawtay manghuran na agama Islam. Nasabab yan, in mahal ga, deng hamahal ga kato tanyo, amoy in ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin urulod na to singuran in sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena in pagsingod na to, pagtunay na to, sindakan sin Allahu ta'ala, labay ring haamoy in iurol na to, madtumad to yung kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na makawa na to
in katinggihan deng Allah subhanahu wa ta'ala, iban makawa na to, mamarahin na yan to kato tanyo hiril sintuan Rabbul Alamin inhak niya kato niyo, iban sindaraugan sin kita niyo dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aw doon hayan mahinang parsababan in pag-agad na to, pagsingod na to ha Rasul sallallahu alaihi wasallam singkatan uno amuin hidayatan kita niyo sin Allah ta'ala, doon hayan sarta maka na to, madawhat na to in kasannagan iwan sin daraugan dain hatuhan na to Rabbul Alamin bang in kakahinang na to yadto timaallok paamuin ini kakahinang doon hayan amin dahon na to dain di hababaw singgumi ini harap madto paamuin laung ta tiyataka masin Allah ta'ala kato tanyo amunayin sulga ini bal kalaan intutong basan sin Allah ta'ala ron halawman niya. Naamu yan to isubay mabatok sinambok pambok din kato tanyo. Bihan, hangkan na bang kimukog danin amal na to misan bukon na tood mataod in mahinang na to haamin kadar kakaus-kausan na to amin maapas sinudyot na to pamaranan na to in hinang hikaluhay kato tanyo adakala in kita niyo aw ni hinang amuy in doon na yan parkala ini hipag-ipat na to sin baran na to iban sin family na to habang mayan di na to malupas in waktu parsukuan sin mga amin parsukuan pagtunay na to sin hak sin Allah ta'ala rikato taniyo na misan yadturi tamahinang katantan in mga kasunat-sunatan inyan hirihil sin Allah ta'ala kato taniyo jukup-jukupan biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambok usog na nga subuha Rasul sallallahu alaihi wasallam laong niya ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ara'aita idha sallaytu salawat al-maktubat wasuntu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram walam ajid ala dhalika syai'a aadkhulul jannah. Amoy nin pangasubusin hambok usog biadin lang ya Rasulullah in pangita mo bangko siyang bahayang na in amoy in wiyajib ka ko sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala hatin niya amo na in ini waktu 5 sambahayang 5 waktu sarta nagpuasa kulong ni habulan Ramadan sarta hiyalal ko na hiyalal sin Allah ta'ala sarta hiyaram ko na hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala di na kulong niya gumanap deng ha amin nasabot ko yan kay mo unulong niya hikasod ko na yan sulga ya Rasulullah laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qala da'am qal wallahu la azidu ala dhalika syai'a laong sin usog yaon ibot pa Allah ta'ala rin ako gumanap dahil nga sabot ko kay mo yan amin biyayta mo kako mamarahin na ikasod ko palang sin sulga yadto ha mga tao amiin mataod hininang nila halaw sing gumini sa bukon masyat pa Allah ta'ala kaya ayaran nila ijadakahan nila in halal iwan haram di sila mabaya dumugtol iwan jukup-jukupan in hak sin Allah ta'ala hikatunay nila di halaw man sing gumini inyad tumamarahin na hikasod nila palam sin sulga na labi luba nabang kita niyo makahinang pabi simbiyeta kain na yadto laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo doon hayan mapapangayon kita niyo tabang doon hayan magpataod sin amal na to doon hato waktu siabot amunin waktu subo iban sin waktu asar iban na sin waktu dum bang in manusia halok-halokan na magbati kita niyo misanda kuman pila rakaat timindog kita niyo umalop pa Allah subhanahu wa ta'ala magbako simparjanjian na to iban siya
murah-murahan tiya pagbarakat kato tanyo sinallahu ta'ala ng waktu na to biyayaon manghumbaid na ko kanyo katan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala